Ministers, institutional representatives, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a real pleasure to be here today with all of you to formally mark the going live of the permanent GPS stations network for the territory of Bosnia and Herzegovina. Dakle, ministri, predstavnici institucija, svi poštovani gosti, zaista mi je veliko zadovoljstvo biti ovdje danas kako bismo i službeno obilježili puštanje u život, da tako kažem, permanentne mreže GPS stanica. In these my early days in Bosnia and Herzegovina, this event is almost symbolic, because this project is what EU is all about. And it is about Bosnia and Herzegovina's journey towards the EU and in partnership with us. Ovim mojim početnim danima boravka u Bosni i Hercegovini, ovaj događaj je izuzetno simboličkog značaja, zato što je ovaj projekat upravo ono o čemu je sama Evropska unija. Znači, ovaj projekat je o putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji u saradnji sa Evropskom unijom. The partnership was there in the money, the partnership was there in the way we cooperated. Naše partnerstvo je tu bilo u formi financijskih sredstava, naše partnerstvo se tu ogledalo u zajedničkoj radnoj saradnji. But first and foremost, this project is about making a real difference for the citizens. Ali ono što je ovaj projekat prije i najviše od svega, to je projekat koji će donijeti stvarno suštinsku razliku za građane ove zemlje. In the future, this system will help to have faster resolution of land disputes should they occur, more efficient issuing of documents related to land ownership when needed, and inconsistency in land registry will be eliminated. U budućnosti ovaj sistem će biti tu da pomogne brže razrješavanje svih sporova kada govorimo o pitanjima zemljišta, onda kada do njih dođe. On će biti tu kako bi se obezbijedilo efikasnije izdavanje sve dokumentacije koja se tiče vlasništva nad zemljištem kada je ista potrebna i za uklanjanje svih nekonzistentnosti u zemljišnim knjigama samim svojim uspostavljanjem. Hvala gospodinu Sorensenu. Evo prilika i za čestitke. Naravno, sustav je od prije koji trenutak i u funkciji i zvanično radi. Razlog da nastavimo druženje to proslaviti.